الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ميادوك موضوعك فاتو دي دوستوغا بس لموضوعا كم سورك إشارة كريفا وموضوع أي نركا ود نوتا تبا कुरा अमल तो के सबबों नरके वट्टा देवे अमल तो तेरेगा एम में गिना भी हूँ एकमेका शामिल हुआ नोता विस्नालु में नेति गिना बायको मी अमल तक के तेरे वदगंदा अमल तक हिमेननी मिमौतु के तेरेगा लबते अखुं निकम विस्नाल बा इंसान आगे हशिकंडुगा वर लुई वर कुड़ा कुड़ा गुणवणे वे ए गुणवणों के हरकत तंग ऐ इंतहा फासे हरकत तक ए हरकत तंग हेगो तो का कोफीना मा सुवर्गे के मतिवेरी दर्जा तक इंसान वासिल को दे ए हरकत तंग ए ना नुबैक को तो का हिम कोफीना मा नरका के एम मफहूम मिनंग एना वटाला अलोन मिशारे कोरा गुणवण की दूदू के नुबैक एनाया आखिरतुगा एना मून वता नरके वट्टाले अमल ते कमुगा वेगेंदे हडी हुतुर बाहुं वाक देकुमा दू नुबैकम की ऐ नुबैकम बोडु अमल ते कंग एगिगेन दडी मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बसफुल तोगा एकमुगे पूरी आदाब बयान को रवा फवे हदीस को रवा मनी इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमति मा यतबयनु फीहा अड़ा वहाँ के दक्का हिंदू ऐ किहाँ बरक के वहाँ के तो है ना बेदुमें नेति है ना दक्का मुंदा ए वहाँ के सबबों यंजिलु बिहा फिन नारी अबअदा मिम्मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब ए ना मशरिक़ा मग़रिबा देमेदुगा वा दुर्मिनवुरे फुम्मिना नरका के तेरे ए बस्तों के सबबों बट्टा लबे एम बसफुल का वनी इन्ना रजुला ला यतकल्लमु बिल कलिमति ला यरा बिहा बअसन मीह को एना दक्का वाह के की माँ बड़ु कमेक्कमुगा नुते की एना वाह का दक्का मुंदे ए दक्का वाह के की एना हितुं यहाँ बड़ु कमेन्नु एकमको एक कलिमतोगे नुबाकमुगे बड़ु कमकी यहवी बिहा सबईन खरीफन फिन्नार ए कलिमतों के सबबुं हत्ती आहारों के रास्ता के फुम्मिना नरका के तेरे गेना वट्टाले कम गावे अधे हम मिमेरुमुं एम बसुलतो गावे इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिदवानिल्लाहि तआला मा युल्की लहा बालन यरफअहु अल्लाहु बिहा दरजात अलकु एना अल्लाह ताला रूही वडी गन्नवा फद बस्तककुम वाक दक्क मुंदे ला युल्की लहा बालन ऐ मा बडु कमेक्कमुगा एना एन्नुदके एकामको एना गुणमुंदा बस्तकी ए बस्तकं अल्लाह ताला लोबे वडी गन्नवा इलाउगे रुस्से मुंदिबिगेंबा बस्तके एकामुके सबबुं एना गे दर्जा एत दर्जा कंग एना मतिवेरे कुरवा फुल्लवा हमें फदा वइन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन सखतिल्लाहि तआला ला युल्की बिहा बालन अदि अलकु अल्लाहु तआला रूही वडी नुगन्नवा बस्तककुं वाहक दक्क मुंदे ला युल्की बिहा बालन एना एकमामेदु मा बडु कमेक्कमुगा अणुदकी यहवी बिहा फी जहन्नम नरका के तेरेगा एना नरके वट्टाला कमेक्कमुगा ए बस्ता बेगेते तो बताऊं मैं हदीस का मुलिक सासवा में बनी दोनों के बुना बस्ता ए माँ बड़ू कमेक्कमुगा नूते की ए आधा के कमेक्कमुगा नोता एकमुगे आदबु नोता एकमुगे उकूबे नल्लाह के हज़रत का बड़ू के माँ कमेक्कमुगा विस्ना विस्नुगने मिस्तकुं वहाँ का देखुं मिस्तकुं के दुलु के नुबैकं दुलुं एक नुबैक तो का बेनुं इफुमुगे वहाँ कमियननी निकम विस्ना लबा मी komme kofi mezegga komme samezegga komme sofa egga geterega sitting room ga mistakun ebba komme majli egga ebe ami hum wah kadakka munda iduga
Allah Ta'ala ruhi wodi nugannawa bastake kamuga ebasta vaanama emiyaku narakage fummina vettiginda kamugage nobete akhum nigam visnalaba mi zamanuge taraqqiya ekuga alon menna mi asfawa kuriyarumaki bayamyun sifa kura gotuga emiyaku beenum bahen emihege dudun beeru kuru waaka dekkumuge miniwankamaki miyadu emme boda wakalat kurabe miniwanka bas punumuge haggu emiyaku bunam beenumay dakkam beenum waake dekkumaki ei miniwankamen ei haggen ei eenayan eena beenum gotakan eenage dudun eena beenum hifan fursa deje kamikamuga zamane visnun tabbune adi mi dive rajye gaves timamenge namuge fatan izzen lagen timamen nan dibifawa khasa kantattawge terega e majliyege talumuga beenum bayge aburu katila beenum bayka dimala timamege dudum beenum ha baye punumuge me khasa kan timamen nan libige makama buna henduga lobete akhum visnam vi kamaki aluganu men ge dudum alun men buna baste ki ei Allah taala nurussama bahe kamuga baanama naraka ge tere vettigen daane bastake e majliye ki ei komne majliye kamuga bies e majliye ki kitame izzat tere majliye kamuga bies adi enun tane kamuga binams kitame aada ge bayako kitame derabaru ge bayako rashegge mi jolifati ga tibe mima ga dekki kamuga binams Allah taala ruhi wodi nugannawa bastake bunuma ei alon men samal wanje kam ekamu e besmiyaka akhir duga ekiba novene kam alon men amilla haggekam dawa kuriyekam ko alon men ge dudun alon men ege beenum nahama gotuga hifmaki biruweri kam ade meduge em mawduaki badaatul lisan dunu bakan al imam al ghazali rahimahullah vidalu faave dunu bakan nota badaatul lisane guneveni ei hadi mududaru wahakata sida sariha kon ekan oggota ibare ko bune du kollume hadi uturu basta nuata mista kunge meduga ladueti kamaye kon alon men bunenje basta alon menna ege rivete akhudaga ekuga bes evahakata dekkidana magutange bohru kiriti qur'an ga Allah subhanahu wa taala wani bas bodu muga emme riveti namuna dakkawa nikam balama inga dema filinge gulumuge waaka Quran ga asfa wani warabbes iffetteri warabbes ladugati namaves mistonge sikunita kam visne fada gotenga rodage alukama bego tamma taala wahyi qurabahani uhilla lakum laylata as-siyami rafathu ila nisaikum rode tibe rega tiabamiyum abinna edda kurum Allah taala halal kurabafe hunna libasul lakum wa antum libasul lahum e kambalunnaki tiyabami hunge ferameke adi tiyabami unnaki e kambalunnan huri ferameke mitaga e kambalunnaki firinnapa ferameke adi firinnaki e kambalunnapa ferameke bunumun ega himeniginda fum manata komme dem firika visne dem firinke gulumuga hinga kantattoge tafsir to bayan nukuri ekkamako adi miyamura bes dema firin eddam kurumuge mahaka nuhanu balaghat telikama adi ege vivid akhlaquge emme mativeri darajaga Allah taala bayan korabani nisaukum harsul lakum yabam gabennaki yabam dandu bintayke fatu harthakum anna shi'tum yabamiyum ede gotakat yabamiyum ge dandu bintakan arashi dema firin eddam kurumuga Allah taala halal kurabba fa kantatta nuhanu furiyam ibaratum egamuku ladueti kama riffetteri kama riwed akhlaquge matika bayan kurabba nabiyya sallallahu alaihi wasallam sone hama mimerumu deenuge hukumta bayan kurabu mugaves ladueti hukumta e ladueti kama ekuga e dakkamba goi misakunna bayan ko debbafa nigam badama hinga junuberi haluga hinaga tumge wahaga bayan korobamu nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis korobani dama firin gedda kora hinduga hinaga najeheni innamal ma'u minal ma'i femberum mani fem fenumunde mi kamuge maane ba visna dama firinna mi kamuge maane ki dama firin eddan kurumuga jimaan muge terega
hina gatum ke waaka bengani miga hina ganna je halata ki fem fenum kam gawani bayan kurako hemi malobate akhum mizamanuga miwani dulum tima beenum ha etche bunumaki ei minivan kankama tarabbige sifa koffa adi hame fadan laduwati kama iffetteri kamaki naatazik bukamuga mistakunna miwani meduge tarabbige namuga bayaku mihum visnadifa nikam visnadappa zuwanum ebbayaku anebbeka tima mennaki ma gadafada ma modu tima mennaki ma kere baykamuga dekkumattaka emihum ebbayaku anebbayaka huturu basta beenu kuramundaaduga amilla nafsa pesmega ajjaha dafa viyanuda hadi mududaru bahir menue nubuna eta zuwanunanga batibe amilla nafsa kobata de emmiyuge ba namages alon men visnada jehekamaki kurin denne fadan dudum e beenu kura basteki tima narakege fumbina hadiya aharuge rastaya nota mashriqa maghriba par fumbina narakege me ku sossala nevi bastake kamuda nikam visnadappa duduge beenu nubagotuga hifumuge nubakan qur'ana sunnatuga wani bayan kurabba Allah subhanahu wa ta'ala wahyi bani iz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim tiyabami hunge dutakum evangata libiganna munde hinde mi wahakata ge wake ki bi nur suratuga Aisha radhiyallahu anha ge iffetteri kama kushum bariya wege wakam bayan kore vivahakata utare bayan kore vi hukume nama isme dudum vianu da basta genna guna komme beka amu wege wa hukume وتقولون بأفواهكم ما ليس به علم تبامي unge dutakum tebami unna ekamuge ilmu libifa nuwa tebami unna nege kankamuge bas mona munde miedu alormege terega bes baraf fasiya waaka dakkalam social media ge huriya wasilate komme miye gatuga mivani uluifa tede doge belmen nati timayen ive maha maake fatoro mundani ei Allah taala russawa nota ila on russawa waaketto ves belumen neti Allah taala wahi korabani wa tahsabunaha hayyinan tebami onna ei bara lui kameke gotuga tebami onna hivaniye wa huwa 'inda Allahi 'azim names Allah taala gadurutuga ei vara boduwege kameke vara bodu nubayake ehmi madabate afo badama hinga laanet dinum gina umaki angen takum keteren gina bayako narake wattale ekam kuri ke darshaka bayako famana ei alodo erugas denne fadan ei angenaka bimaka no ekam ebami ge dudu ge beenu bi nubagatuga ifum gina vejjanama ebami narake balo gina vegen dakka laanet miha ebbe ko anebbe kan e lahanet de mundai duga anebbiya ge kibaga esifa ninnama e timage abilla nafsan e basratu ge dana miya ko anebbiya e kufur ge basratu koramundaruga ane mu'min akha ki kafir kam ga nuanama e fada e nuba bas timage macha ratu ge dana e mima bas bunumuga alugandu men visnabi du rakateri kurabbi nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawamani ebiye ge duda ebiye ge jinsi kunavan rakateri kama ko bebene kam ge guarantee dimmiyaka suwarga badevene kam ge guarantee debba kamuga embima babida khum nikam isnad wakir to Quran ga Allah taala wani nahi kurabba fa mistakum ghair din to ge udwerin alukam kura buduta kafurasara kurum ei etakeccha ihtiram libige mati anno ei etakete ge fs gadare pati anno no ta etakete ge fs hagge pati fs no ekam Allah taala ekam ge sabab bayan kurabani ei den ebami hunge dutakum haggu egemma ilaha ebami hon negatibe nurumuge basta raddu qur'ana tibe embi madabate akhum bas nubagutuga bunumaki duduge beeno nubagutuga hifumaki timaya akhiratuga bodu nurakateri kamekkamuga vegende adi lobete akhuna akhun muslimunnaki emiyami hunge minimum kame dudaki bune tudum beenunga bahe beru qur'ane bayennu nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani laysal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahisha walal badhi mu'minun naki miyunge abura bahi
ಅಣಕಾಯ ಲಾಣೆತ್ತಿ ಹಡಿಹುತುರು ಬಸ್ತಪ್ಪುಣೆ ಬೇಗಾರು ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಒಳೆ ಬೈ ನೂಣೆ ಲೈಸಲ್ ಮುಮಿನ್ ಬಿತ್ತಾನ್ ಅಣಕ್ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಅಬುರ ಬೆಹಿ ವಲಲ್ ಲಾನ್ ಎಬ್ಬೆ ಕೊಣಬೇಕ ಲಾಣೆತ್ತಿ ದುಲು ಆಹ ಬಸ್ತಕ್ಕೆ ಪುಣೆ ವಲಲ್ ಫಾಹಿಶ್ ಹಡಿಹುತುರು ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ವಲಲ್ ಬದಿ ದೂಹುತುರು ಅಂಗ ಹಡಿ ಬೈಕಮಗ ಮುಮಿನ್ ತಕ್ಕು ನುವಯೆ ಎಮ್ಮ ತಿಮಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಫವ ಗದಕಮೆ ನೂಂ ಏಕಿ ತಿಮಾ ಹಿತು ಹುರಿ ಎಚ್ಚೆಂಗ ಅಣ ಮೀಹಾ ದಿನ ಗುಣು ತಿಮಾ ಲಿಫಾವ ಗದಕಮಕಿ ಮೊಳುಕಮಕಿ ತಿಮಾಗೆ ದೂ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕುರು ಏಕಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವನಿ ಮಾ ಶೈಉನ್ ಅಸ್ಕಲು ಫಿ ಮೀಜಾನಿಲ್ ಮುಮಿನ್ ಯೌಮಿಲ್ ಕಿಯಾಮತಿ ಮಿನ್ ಖುಲುಕಿನ್ ಹಸನ್ ಕಿಯಾಮತ್ತುಗ ಮುಮಿನಗೆ ಮೀಜಾನುಗ ಮುಮಿನಗೆ ಹೇಯಕಮ್ಗೆ ತಿಲವದುಗ ಎಮ್ಮೆ ಬಾರು ಹೆಚ್ಚಕಿ ಕೊಬಾತು ಹುಸ್ನುಲ್ ಖುಲುಕ್ ರಿವತ್ ಯಾ ಖುಲಾ ehbima nabiya sallallahu alaihi wasallam gari hoga qiyamah duga bumange de miya as rinite akhlaqu ge madiga de mihurmay kale ge faanu wani barwalu waf me hadis uluga bayan kurane wa inna allah la yubghidu al fahisha al badi allah subhanahu wa taala kofa be bodi gannave fahish hadi huturu bastabbenu kura anga hadi mihun deke allah taala lobe bodi nugannave ei timaya ekamuge حق ايكم گاويس مثال کا ميہ کو انے ميہ دمن حضور بستک بنم ایک جواب گا رڑیاس کے تمام اس میں فما فاطمہ کے اگ فلا کو فدلن ہڈی اتر بستک بنم کی اللہ تعالی روحی بڑی گبا کمنو نے یہودین رد دین مگاوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی مستکم نبا ہڈی اتر بستک بن کو ایک کی باو amur kuraba ade fada misal zakaf yahudin ne bunum niyadues komme aharakke ramadan ma masjidul aqsa ga namaz kurante be miunna hangurama kon eba miun etanu beru kurundani komme aharakke ramadan ma ga gaza ya bongala ita ge lekamete anganunna aida neti kuramun gedorta halam kuram nebe medani efada yahudin gewan bidakani nabiya sallallahu alaihi wasallam ge zamanu ga madina ga yahudin ge kabila tamulunu ek terem bayaku nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ziyara kurebi kommes kamek ga ekale ge fanu gariya ebami hunga adi ebami hun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya salam dennam ge badalga e bas forolala ege nuba mala dehawa gutuga ebami buni assalamu alaikum ya abul qasim assalam ga inna lam unikolla fa assalamu alaikum kale ge fanu ge macha maru samaki maru meti bamenge deni kale fanu duniya netigin diumashe mi yahudin naki قرآن کا ابا میں صفہ قرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه ابا میں انکی بس ایک موضع فرولادا امیون بس بدل کلا امیون نگنگے کیا منگا تو منگنگے نو کیا من بگن بیہونے ابا میں اللہ تعالی وحی پر بھی تمام میں گڑوہا کیا من بجے میں بنما ہندو ابا میں بنانی سمعنا وعصائنا ابا میں امر قرآن سمعنا وأطعنا تمام من گڑوہا کیا من گتی میں بنما ابا میں کلمہ فرولادا مفہوگا موسى عليه السلام کے زمانے کا ابراہیم کے بارک قرآن کا بیان کرنے ابراہیم گڑم دے سمعنا وعصینا تمام میں نڈوہا اوریتی چاہیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم سلام دے نام کے بدل گا گڑم دے السلام علیکم کہتے کہ فانو معرومش تمام میں دے ابو القاسم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنی ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ فانو کے ರಿವತಿ ಅಖಲಾಕ ಐಕುಗ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಹಡಿ ಹುತುರು ಕಮೆನ್ ಅಗ ಹುತುರು ಕುರಕು ಮೆನ್ನತಿ ತರಾದು ದೇವಿ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ವ ಅಲೈಕುಂ ಅದಿತಿ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಬಿಸ್ಮೆ ಯಹೂದಿಗೆ ಮಿ ನುಬಾ ಬಸ್ ಅಡು ಇವಡಾಗ ತುಮು ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಯಂ ಹುರ ಕಮುಗ ಕೆತ್ತರಿಯ ವಡಾಗೆ ಹುನ್ನವ ಮುದಗು ಫುಳುಗೆ ಹದೀಸ್ ವಿದಾಳುವಿ ಬಲ್ ಅಲೈಕುಂ ಉಸ್ಸಾಮು ವದ್ದಮ್ adi kiyen eye tiyabami unna she sam ay maru wa dham ay dhammun nagi fa bahe adi madamata nikabati kam suri tiyabami unna she nabi sallallahu alaihi wasallam ke difaa ga no kutmaki komne muslime ke bachcha mo ikkame namages nabi sallallahu alaihi wasallam hadith ko rabani ya aisha la takuni fahishatan ya aisha aga huturu basta aga huturu basta bidaru nuacha heidu
عائشة رضي الله عنها نبي صلى الله عليه وسلم دنني ما سمعت ما قالوا إبابيهم إبوني بس خليفنا إيبي بدأ نغتي توي إذ حديث قرباني أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا قلت وعليكم إبابيهم إبوني بحث من خليفنا رد ندف مهيلي من خليفنا إبابيهم جوابها وعليكم نه النبي من حديث كل من يبرو فده لما تأخون ألون من تريجا بما قلت كيمياء كتيماء دماغ الفرصة ركوب في نما نوت بدو باي بونه في نما يا أمور هادي هو تو راو قرانا كديها بارو بس أنا مياه نبونه جنا ما تيما ما دابه كم باغموغا بسني كده نما بس دينو كهانغا أفاني تيما yang ekamuge hakku ove me bes hadi huturu basta dudum beru nukurma adi miya kollame takhum mikam bisnadaba mi du rakkaateri kurumge muhimmu kam bayan korapani mi hadis wolu mi gotan alonu dannawal dena muad bin jabal radhiyallahu anhu vidaloni timan kalefano effarega nabiya sallallahu alaihi wasallam yakuga daturege matiga mime den timan kalege fano ge savari nabiya sallallahu alaihi wasallam safari agamu timan kalefana itu rakalefana wa kadakkalum fursat libum timan kalefan den nabi me ya rasulullah akhbirni bi amali yudkhilni aljannata wa yubaidni min an-nar e allah ge rasul ay timan kalefan suwarge waddawa adi naraka ya durku rabbani bi amali bunde bafana to alon men emme speno ne fada amali unganuma suwarge gayakoti naraka durkodde amali unganna de bafana to endu hadis ko rabbani سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه كذا كفانو تيا سؤال كربي وربس بدوغم با سوكما كامدوه نمس ekama ke Allah taala lui kodeva ekama magufai kodeva meka var lui fase hakameke efoga hadis qur'ani ta'budullah wa la tushriku bihi shay'an wa tuqimu as-salata wa tu'tu az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-bayta tima Allah fiya wa in farataka shiruku kurmannati Allah taala ngalokan kurma adi namadu qaim kurma zakat dinuma ramadan ma roda hifuma hajju gefulan hajjuma nikanta takurume den efoga hadis qur'ani ala adubuka ala abwab al-khair hewkamuge maguta kakkale gefana timan kale fana magu dakka mutoy efoga hewkamuge maguta bayan koddebani as-sawmu junna parode ki addane ke nubega tattakun rakate koddebina nevi addane ke was-sadaqatu tudfi'u al-khati'atu kama yudfi'u al-ma'u an-nar adi sadaqa kurmaki fenum alifan wala fadan faafata fuevigen dakameke وصلاة الرجل من جوف الليل هذه مية كو ريغنو کے دمبر کا پورا نماز اے مہوگم علقت ہے کہ دین يفوق حديث قرآن ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه دينك أصلك كباكما أدي دينك تبكي كباكما دينك كربوتك كباكم كذا كفانا مغنى دفع متوي يفوق حديث قرآن رأس الأمر الإسلام مي دينك أصلك إسلام كمه أي بولنا باقي منقطم وعموده الصلاة دينك تمكي نماذ وذروة سنامه الجهاد أدي دينك كريبوتك جهاد الله بموقع هنغرام كرمه دين يفوق حديث قرباني ألا أخبرك بملاك ذلك كل نهريها كمه تما فسيح قد نبي كمه تمن كله فانو داس قد بمتوي मतलब आड़पड़ में बसेदा नबी हुरिया कम फसिया कम कॉलोन में नकोरे में मागे एगु मियति उम्मत एकम बयान को देफाफा यफागा दुदुगा हिप्पा हदीस को रब्बानी कुफा अंका हादा मी दू तिबारन का दर कुराश उदगु कमेनो बुरा कमेनो यफागा हदीस को रब्बानी यफागा मुआद के फानो दन्नवनी वइन्ना ला मुआखदून बिमा नतकल्लमु बि तिमम में दक्का वाहका के सबब तिमम में के बच्चा हिसाब करे बेंतो दोबे ते अखु नलन में दक्का वा के में नि देखे टेगरिया का एक कैटेगरी की हेयोकम के फतुगा लिउबु अने कैटेगरी की नुबाकम के फतुगा लिउबु हेयोकम का नुबाकम के नुआ बहे नुई मने अलन में दुकोला फत बनी अलन दुकोला बस्ता बनी कनातु के फतुगा लिउफा नुआता वातु के फतुगा लिउफा ए देमे दुम एबस फतन नुए तुरका ए हेयोकम का नुबाकम का नुआ बहे देखे माने की कोबातो एके माने की ए बाकी हेयो बहेकम का नुआ नमा ए बाकी तिबायंग कमुन धर्मे सवाब लिबे बहेकम का नुआ नमा ए बाकी तिबागे हेयोकम के फतुगा नुलिउ फे बहेकम का वानमा ए हुरिया बस्ता लिएब मुन दानी तिबागे नुबाकम के फतुगा तिबागे तिलफई
آخرت دوگا هيوكم كتيلفه لويكورا بستك كمغا تباغ نباغم كتي فرادا بستك كمغا تبستا بيگندانه اهدو معاذ رضي الله عنه دنوني دودم بنا بستك حساب اللي حديث كنا ثقيلتك امك يا معاذ اي معاذ كذا كفانو ماما كذا فانا بيدي دا خوشكم ني عرب ہوگا ميهك بيسنو نويسنه نما गुणे उड़े आम बाहर ثقيلت का उम्म का तिबा هذا نويس में है होगे माने कि ए फोगा हदीस कुरान وهل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم ميستكم ابامي مون وت نركيان ಎಲ್ಲಾಲೆ ವೆನಿ ابامي दुलुम होदागे कत्त तफिया वदिन कोंकम कुंतो गीना बाया को नारके बट्टाले गनी दुलुम बुना बस्तको अदे हम फदा दुलुम बुना बस्ते की गीना बाया का में सुवर्गे का मति दरजा तक वासुल को दे बस्तके निफदा कत्त तो तेरे फा को लंजे आने नुबा का बड़ो अमल की दोबु है तुम अब्दुल्लाह बिन अमर गारी on riwame ke pe miya kas nabiy sallallahu alaihi wasallam gario gadana ne suwaru ke manta veringa amala ki ko ba hai hadis ko rabani suwaru ke manta veringa amala ki as-sidq tadbun mein then hadis ko rabani faiza sadaqa al-abd barra wa idha barra amana wa idha amana dakhala al-janna ana tadbun janama ena hiyokam ena libigende ade ena hiyokam ke mati gawre janna ena ke iman ka ಏನ ಈಮಾನ್ ಕಲ್ಲಿಬಿಗೆಂದೆ ಅದು ಈಮಾನ್ ಕಮ್ಗೆ ಮತ್ತೀಗ ಅಹುದು ವೆರಿನ್ ಸುವರ್ಗ ಬಣ್ಣ ಉಂಟೆ ದೆಂಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಸುವರ್ ಕೊರಬಣಿ ನರಕವಂತ ವೆರಿಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಿ ಕೊಬೆ ಏನು ಹದೀಸ್ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ ಕದಿಬ್ إذا كذب العبد فجر وإذا فجر كفر وإذا كفر دخل يعني دخل النار ಅಳ ದೊಗು ಹದಾನಮ ಏನ ಫಾಜಿರು ಫಾಹಿಶ್ ವಿಯಾನು ದಾಮಿಯಕ ಬದಲುಗೆಂದೆ ಫಾಜಿರು ಕಮಕಿ ಕುಫುರೆ ಕಾಫಿರು ಕಮಕಿ ನರಕೆ ಬದ್ದ ಅಂಗಡಿ ಆಮೆದಕ್ಕೆ ಎಹ್ಮಿಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಮ್ಮತ ಇರ್ಷಾದ್ ದೇವನ್ ಅಲೈಕುಂ ಬಿಸಿದ್ಕ್ ತಿಯಬಾಮಿ ತೆದುಗುಣು ಮುಗ ಗದಾಳ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾಶೆ فإن الصدق يهدي إلى البر يعني تدبون مغدكني هيوكمش وإن البر يهدي إلى الجنة هذه هيوكم مغدكني سورغيش ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ألغو تدبونمغا دميهورما مسكه كوري تدبونمغا غدالا دميهور جنما الله غزرتغا صديق كمغا مي هديوبه then efoga ena Allah Taala ke hazrat ka siddiq kam ga liyuma ki akhirat ga ena ke darme sawaba ena ke maqam matiri ko dekam den hadis quran wa iyyakum wal kadhib adi tiyabam dogu hedumun ekkiba washe fa innal kadhiba yahdi ila al fujur hani dogu erikan magudakani fajiru fahish kamashe nikam bisnalaba bay mi unnaki अमिल नफ्स का दिफा होगा मीस तक उनको महंगे ना के वहाँ का ते दुकुरम बस दोगु कुरम बस ने दे फद लुई आधा के कम का बस दोगु हदा मी कम कुरे कम कर नुआ कम का बस थेदन नुपुने दोगे हदा मुड़े तब बे को बती भी फालुगा एह मीहुन मिकंग होती है बुना गोता खिलाफक कंगे यर बस तो हदा मियोंगे बती भी लोगे ताकुम दोगु हेदी मा एकम के गेल्लु माने तिमा के अमिल नफ्स अने अडुहा मी उन्न एगेन फहरगा दोगु मालूमात लिबिके गेल्लु में बेदाने कम अडुहा मी ने गेल्लु में वियस तिमायंग ए हुरिहा नुबाक में रद्दु गेंदान एनी दोगुवेरि कम मगुदकनी नरकागे अदिफान अदि मियगु दोगु हेदुमुगा देमि हुरि जनम अल्लाह गे हजरतुगा कद्दाबेक कमुगा लियुवाने अडन बिरोति वांचे अल्लाह गे हजरतुगा कद्दाबेक कमुगा लियुविदाने कमट्टका देमो इंगाने फाफे की गीब बुणुगे वाग वरगिना दरुस्तोगा गीब बुणुगे नुबाक मनी बयान कोरम बयान बे गोसाति बे फुंगडो समाने अल्लाह सुब्हानहु तआला हुजुरात सूरत के 12 ना तो वही करवने वला यगतब बादुकुम बाद तबा मुतरें एब्बा को अनब्बा का गीब बुणन मुहदाश अयुहिब्बु अहदुकुम ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh tebe mutere ebbesmiyo ko enage akha marwafa ufa enage marwafa masgandu mula masgandu ka nuruhene ye fakarihtumu tebe amiyum ekamaka nuruhene nabiy sallallahu alaihi wasallam ummata bayan ko debani ghiba bunmaki ko baka hadis quran ataduruna mal ghiba bunmaki ko baka enge heye asabe ka nannone allah moladana wadige bani adi rasul sallallahu alaihi wasallam moladana wadige none ed hadis quran ghiba bunmaki dhikruka akhaka bima yakrah ei tibage akha nuruhe fada bastang ena nettaga bunume
එම්බිමා මීයක එනකි වර කණ්ඩම් මීයක එනකි වර දහි මීයක බිෆද අනකායම් ලදුගා නුරු හෙවේ බස්ත බුණු කි ඒ ගීබ බුණු අස්හාබේ කදුම් දන්නවනේ අෆරායිත ඉන් කාන ෆී අඛී මා අකුල් තිමන්ගේ අඛාගේ කිබාගා එකංකම් බුරිකම් ගේ විශ්වස් මෙහෙ මිසාලක එමියක හගීගතු ගස් කණ්ඩම් මීහෙ හගීගතු ගස් දහි මීහෙ එහෙම් විශ්වස් එහෙම් විස් එවානි ගීබ හෙයේ نبي صلى الله عليه وسلم يذكر إن كان فيه ما تقول فقد ابتغت أنا نتاعا أنا نوره بيبنا هندوكا إكماكي أنا جاهكا بوريك صفة إكم جوانا ما أي غيب بنماكي وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت أنا جاهكا صفة ننما دنتي هدني بوتان دوكك أنا جمتش بوتان كتي هدني එනාගේ net සිෆ මිසාලක මියකි කණ්ඩම් මියගේ පුණාර එමියකි හගීකතුගේ කණ්ඩම් මියකම් ගාමානම එනා නෙත්තාගේ වාග දෙක්කුමකි එයි එනාගේ මච්චන් හෙදේ බුතාන් දොගේ එමියකි කණ්ඩම් මිය එයි ගීබ පුණමකි එමියකි කණ්ඩම් මියකම් ගා නුවානම එමියගේ මච්ච ගීබ පුණවෙනි එමියකි කණ්ඩම් මියකම් ගා වානම ගීබ පුණවෙනි කණ්ඩම් මියකම් ගා නුවානම එනාගේ මච්ච බොඩු දොගේ මේදනේ එමිම කොම් දෙගොතුම් කුර එක්ගොතුම් බසලුන් මෙන්න සලාම් එක්කමන්න මේ උගේ නුබෑවා කදෙකුම මුට්ටාදෙන්ජේ ඉබ්නු තයිමියා රහිමහුල්ලාහ් බයන් කොද්දෙබා ෆනේ ආමුකොම් මිහු රීබ මුනවලේ බයි ගොත්තා ඒකතරන් එක්ගොතකි තිමාමෙන් එකමුම් බරිය වෙතිබගේ රීබ මුනු බයි මිහු රීබ මුන මුන්දේ ආරුණන්නකි මිහුගේ ගෝස්වාක දක්කා බයි නූනේ එකමකුස් එවැනි මියකු මෙවැනි කමක එකීගෙනගේ නුබෑ හුරියා මාකතක දක්කා තලුදඩ එක්කම ගම වෙන කරන්නේ මිහුගේ රෝස් කම්ගේ වාක දෙක්කුම්ගේ නුබෑකම් බයන් කරන අනෙක් ගොතකි එමිහාගේ හේවකන්තත් බයන් කොෆයනගේ නුබෑකම් බයන් කරන මෙවැනි මියගේ හාදහා රඟලු මිහක එකමකු එනගේ මිස්සිෆයි බහුරේ කියා වේව ගුණ මුන්දන එහෙම ඔබට අපු නලොන් මං ගීබ ගුණගේ හුරියා සිෆයකුන් එක්කිබා මංජේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිඅරාජ් ආරා වඩන්න විරේ එබෙක්ගේ නියපතිත ලොයින්වා බයකු නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙකඩාගෙන් එබෑමියුම් ගේ මූණු තක මේතකු ගවා හංගඩා මස්නඩ බෑමියුම් වීද මුන්දිය හේතු නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙන්නවි ඒ ජිබ්‍රීල් ගේ ෆානේ මී කොම්බෙගේ هذا جبريل قال للنبي هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويعقون في أعراضهم يبقى هناك ميستان ماسكا ميستان عبران أراغن نميهم غيب بنا عبران أراغن دودو بينهم نباكم يفهمون دب عذاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم هم ما دبدكم ألم من غيب بنا كنوت دودو بينهم يفهم هتان يرغوتكن දුදුම් බේනුම් අවශ්‍යක බේනුම් කුරුමකි බර ෆසේ আদি විස්නානුලා කුරවේ බර ආදාගේ කමෙක්කම ගාවෙගෙන් එවෙන මිහ කොහාද ගෝහෙ මෙවෙන මිහගේ මෙවෙන සිවකේ කියා ආවදෝ කුරවේ බර බොඩු ෆාෆේ බොඩති ෆාෆත ගොතරේ හිමෙන කත්තත දොගෝ හෙදුමා වේබ බුනුම මිකංකම මලොන් මෙන් එක්කිබා නුවජනම නරකගේ මෙෆුමෙන්න වට්ටා දිවේ කමෙක්කම ගාවෙගෙන් දෙ හම එෆදෙන් දෙන් වෙන් අනේ ෆාෆේ කි තස්වීර හෙදු සූර හෙදු නොත සූර කුරෙහුම් نبي صلى الله عليه وسلم حديث قربا في كل مصور في النار سورة قرى قوم ميها كوما يبودو هدو النوتا سكريبتور هدو النوتا سورة قرى قوم ميها كوني نركا يجعل له بكل سورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم انا هدي كوم سورة انا قرى كوم سورة کے بدل نركا ايام نفس فرار لبا اين الله تعالى نيكن عذاب دفانه نيكن ادوسا وصحيح مسلم غوا میں حدیث ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون قيامت ہوگا ام عذاب بڑو کے غوا میں کہ اشد الناس عذابا نے حدیث کو ربنے میستکو کہتے ہیں ام عذاب بڑو کے غوا کہ المصورون سورہ قرآن ہن نو تو سورہ قرآن ہن نو تو بدو ہدامی ہن මේක තරෙන් මුසව්විරුන ගුණිමයි බුදු හෙදුන් නොත සූර හෙදුන් කබුගා මාන කුරවේ එකමකු මීති මාන කුරවේ දාන සූර කුරේ හුමුගේ මාණය වෙස් දැන් නොති හනි දායරා කොන් සූර කුරේ හුම් මුද්ද මාන මේකම් කුරවේ තෝ බදුන් එකමකු හදීස් වල ගමියන්න නකිකේතෝ අෂද්ද الناس qiyamattuga azabu dibe waakeno emme warugada azabu debbe niyuge terega sura hadanu to sura qur'an mene ehme jena maden alon men egen salameppe ekan mun ektibabun goti ekan kurevena magen hoda mi zamanuge mihunge terasmiyako tinuane sura ekan ehmati kan qurashe guna me ko hodagen ekan kureve to bedmennu nikam visnada mi zamanaki mistakun ebe mihunge
furanen ebamiuge sihhata rakata riwa zama kiriyame sashiganda geldumma maadda murejjana kaabota ketives e bavetta mana kon ekata keti nukewma miveni maadda miveni ka echegga kensara makfahim kodde maadda tambole madumin baraka mure eveni echaki te hashiganda geldumba fada via chemical le munne cheke ya durwashe ni huriya kamakan alonu visna munde ka echegga kiriyame mula rahe lafina me eche vesmuka ekamuko evure no bavege mani atimamege ahandettaga etake dikewge evure no bavege mani timamege du no bakam benu kuru evure no bavege mani giyame du emme bodwege ma adabu deveni qur'ani unnashe sura qur'ani unnashe otima den egen hudda qur'ani jage kitto baden ekam kuru rahmatuge malaikatum diri huri suren huri chekke huri tanan nuwannawana kamuga sa hadis sultogave em adobete akon mik faafata kun ekkibabe narakaen ekkibaba narakaen mutti kuraba bekamuga wunge dalon men du'a kuranje hada wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh